that to be able to put the ball in the net. Kevin Kimani probably the most journeyed person in the Sofapaka side, having started at KCB and then Mathare United, moving to Belgium to Boshota and then Kerni ya Chemil Complex timu ya Chemil Sugar makoroma kinyitoga ni timu ya Vihiga United wa Mike Mururi. Na kerni kia Buhungu timu ya Kamega Homeboyz wa Paul Nkata akoroka kinyita ogani timu yake ya Tenio Tusker FC. Kerni ya Kenyatta County ya Machakos timu ya Nakumatt makoroma kinyita ogani timu ya Gor Mahia na kerni ya Camp Toyoyo. Imona Shia Sami Omolo Palms ni Shio Posta Rangers makoroma kinyita ogani imona Shia Bernard Mwalala na Shio Bandari. Muvanya wakimia timu ya Kariobangi Sharks do koroma hote to gushani gire kirumaniriyo mwena wagishuri magithakana timu ya Bandari na katika hakimia magithakana timu ya Gor Mahia magakoroma magithakana timu ya Zoo FC aria mataga korona muthaki wao ni Nicholas Kipkurui. Nzoia Sugar kerini kiao kia mushigi ya Sudi the wako cha Nicholas Muyoti magakoroma kinyitogeni imonashia wazito na Sofapaka kerini kia Narok magakoroma magithakana timu ya Ulinzi Stars. Sony Sugar ale makoreto makiadikithia mumirira mega icegwe magakoroma kinyitogeni timu ya Theka United thini wakiharokio kia mushigi Awendo Green Stadium na yogushinene ya muthia wa kiumia igakorokia rini ya Kenyatta County ya Machakos kuria timu ya FC Leopards magakoro magithakana imwana cia Francis Kimanzi nicio Mathare United.